Ćao ljudi, Triki je ovdje i dobrodošli u moj novi video. I ja sam upravo toliko šlogeran i iznerviran da sam izdržao juče da odgledam prve dve četvrtine All Stara i iznervirao se jer su za te dve četvrtine uspjeli šutne jedno 6 trojki da useru taj All Star, ali neće komentarišem, jedino mi je, ljud sam u stvari na sebe što sam što je opustio da gledam ovo, znao sam kako će biti, a to sam vam i rekao. Bukvalno kao da sam gledao Vitutas preko live streama tamo gdje su Melo i Gelo. Sad svemu, nebitno sad za All Star, bilo je šta je bilo, prošle, a mi ćemo danas da pogledamo fudbalere koji igraju košar. Da vidimo šta to fudbaleri znaju. I da li znaju neke skillove košarkaške, da li znaju da zakucaju, da li znaju da šutnu. Vidjet ćemo i sami, ja mislim da je vreme da krenemo sa klipom i da vidimo koga se ovdje ima. Evo ga na prvom mjestu, opa, Mario Balotelli, dobro, ni ne čudi me njega. S obzirom koliko je lud, šta je sve radio, mislim da je on najveći ludak u svetu sporta trenutno. Ali vidimo da zna da bode. Zna da bode, sipa burazera, boga mi. Ao, kako se zaleće, ko ždrebence. Opa, vidi Goša šta radi. Jel Goša ovaj? Nemam pojma. Degen ga ja zovem, Digea. Pa boga mi, fudbaleri znaju da barataju sa košarkaškom loptom. Znam da su snimali jednom fudbaleri košarkaši Bayern Minhena nešto zajedničko, gdje su ovi dodavali njima sa nogama, ovi zakucavali i obrnuto, bilo je interesantno. Ali Ibrakadabra se našao i na košarkaškom terenu, fenomenalno. Vidimo ovdje da igra centra, pa dobro ima on visinu, s obzirom na fudbaler. Dobro, Thierry, evo, ovo sam nešto očekivao realno da će da se pojavi. Ali Thierry Henry je poznat po tome da je baš veliki fanatik, bar što se tiče NBA-a, i možemo da ga vidimo na dosta utakmica dolazi, baš je redovan, posećuje. I to vidimo, evo ga i Gareth Bale koji je dao neki trick shot. Tako da vidimo Thierry Henrya baš često na NBA utakmice. I to skontam tako što se NBA igrači slikaju s njima, inače ne bi ni znao da je tu, ali svaka mu čast. A evo ga Bale sa još jednim trick shotom, boga mi, ovo su i za mene ozbiljni zadaci s obzirom da sam sa nogama kao da nemam noge. Znači, ne dovam Bog da krenem nešto da izigravam, da pokušavam da žongliram ili ne znam ja šta. A pazi ovaj šut, ovo je ko da je bacio vrapce. Ovako. Ko burazer neki, bož sačuvaj. Ko je ovaj, nisam ni vidio, a boga mi skaču ovi. Pa to Ramos opet. Opa, evo ga Pogba. Jebi ga, kako proti koga igra. Opa, vidi Pogbu što gleda M2, bog te, uradio je sos 2K. Uradio je sos 2K, a šorcovi koji iz 50-ih, ga što podiže noge ko ždrebence. Koji je Lenko kaska. Gledaj ga. A dobro, moraju fudbaleri da imaju ovakve trenutke kada daju košar, ipak kada daju go, oni veseli se ko blesavi. Da, ovo sam gledao Lukakua i Pogbu dok igraju basket, pogledajte vi ovaj teren pre svega, ovo nema dalje. Ovo me je ispala lopta, ovo me na polaganju, pre polaganja ispala lopta i uspio je da da košar, ste skontali to? Evo ga i Griezmann. Ma da, namestio ruku. Ima bar lep izbačaj, ako ništa drugo. To je to. Tap, pozdravi svojim saigračom za bacanje. Tijel kad fudbaleri imaju koš kuća, ja nemam, majku vam. Ljudi, donirajte mi da napravim koš na terasi ovdje na zgradi, da budem jedina budala u Srbiji koja ima na vrhu zgrade koš, to bi bilo ekstra. Ljudi, zamislimo ono na vrhu zgrade koš. Spavam. Pa ne spavaš, čim govoriš. Vidi ovaj što bode trojke, ko ti. Da li želite da igram sa Simonom basket? Ne, to ćete vidjeti da odlučite, ne ona. Ali evo i Cristiano Ronaldo jeste na dečijem košu, ali ovo je bio poster. A ko je ovaj burazer? Ne mogu da skontam. Pa jeste Cristiano. Cristiano malo mlađi, evo ga i Neymar.
Vidi Neymara, bog ti što gleda Stefa Karija sa onom pre-game rutin, dribbling, handling. Jo, u džungli tartan i koš sa sve konstrukcijom, onom pravom, profesionalnom. To za dinosaurus kad se mora da opiče malo basket pre nego što se pojedu. Pazite vi, ovo stane nevjerovatno. Džungla iza i odjednom koš savršen. Sa savršenom podlogom. Ocrtan. Sa sve linijama, ne mogu da vjerujem. Pazi što je ekstra koš. Ovakav jedan koš da imam kući. Ljudi, donirajte. Donirajte da podignem jedan koš na vrh zgrade. Vidi Mesija, bog te. Vidi Mesija. Messi je toliko mali ili mu je koš toliko velik ko da baca loptu na 4. sprat od zgrade, pogledajte ga. Znaćete Messija još da pokuša zakuca. Boga mi Messi ima ruku! Gledaj koliko je mali. Ali bode Messi, ima mekanu ruku. Možete reći šta hoćete, pogledajte. Jeste da je trgne onako kao da ga neko ritne, ali dobro je, bitno je da bode, bitno je da bode. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Gledali smo eto fudbalere koji igraju košarku, to jest neki igraju, neki pokušavaju, boga mi vidjeli smo i Kristijana koji je na poster stavio onog lika, ne znam ja tačno kog saigrača. Sve u svemu ljudi, ako vam se svidjelo ovo, obavezno like, share i subscribe, a ja ću pokušati još nekih klipova ili kompilacija sa fudbalerima koji igraju košarku da nađem ako vi to želite. I mi se ljudi vidimo u nekom drugom klipu. Ćao društvo, pozdrav!